karong adlaw. Okay guys, mga na. Ana, kumbira na sa kasal. Mo na diha ang reception diha oh. Kanang daghang tao mo na. Parents of the bride, Mr. William Bernabe and Anna Louise Bernabe. Nas uwan. Uwan. Mr. Edmond Capullo and Mrs. Carlo Cabernet Molicon Aliman. and Vice President Leopoldo. Hallelujah. Mr. Aquilito Pancito and Mrs. Pablita Marcula. Mr. Romel Magula and Mrs. Helen Magdua. Mambol. Mr. Wilfredo Otamora and Mrs. Virginia Otamora. Mr. Eric Orfano and Mrs. Marlo Orfano. Mr. Richard Broncano and Mrs. Tarcisha Broncano. Mr. Artemio Margate and Mrs. Evelyn Margate. Mr. Neryo Brumhanoy and Mrs. Oliva Brumhanoy. Mr. Rolando Mendez and Mrs. Marlene Mendez. Mr. Renoyo Galola and Mrs. Angelesa Galola. And next, our secondary sponsors to our candle. Ali wag lingkod ka. Candle of the secondary, Danilo Caballero and ever beautiful Angelique Caballero. Okay, gila kay. To our Bible beater, Janice Caballero. To our reed beater, Marlene Charles Pancito. And to our flower girls, Kate Aisha Pancito, Lilian Bernabe, Anne Elizabeth Torcuga, Shamira Shai Tara, Shay Tara, and lastly, Shamsi Caballero. And now to our groomsmen and bridesmaids. So, dapat tayo music ma'am sa makasalot na music or wala no? Mr. Lorenzo Bazan and Sharika B. Lumay. Mr. PJ Leopoldo and Brazil Caballero. Mr. Reniel Ramirez and Princess Astriel Pabatao. Mr. Christian Hipos and Micaela Rose Panceto. Mr. Luis Villanueva and Marjorie Inihao. And lastly, Mr. Nico Prieto and Miss Jana Kilig. Ladies and gentlemen, let's give a hand to our groomsmen and bridesmaids. To our maid of honor and best man, Mr. Mark Daniel Canceto and Julie Cando, Syra Valiente. Fruits, Mary Lillian Abara. And wine, Albin Bernabe. Love is not jealous or boastful. It is not irritable or resentful, nor arrogant or rude. Ladies and gentlemen, please give a hand to our newlyweds, Mr. and Mrs. Divmar Pancito.
most special day in their lives because there are three hearts combined to them. One is from the boy's heart, one is from the girl's heart, and one is from the God's heart that being the center of their lives starting today. Ladies and gentlemen, let's congratulate our new winners, Mr. Steve Pancito and Mrs. Lilia Bernabe Pancito. Gamhanan, ikaw ang tag-iya sa among kinabuhi ug ang kang pasalamatan nga ikaw ang naghatag kanamo og maayong panahon ug bisan pa sa malampuson nga seremonyas sa kalingiyon. Ikaw ang nagalatid ug ikaw naghanay ning tanan. O sa Lord, nagapasalamat kami ning mga pagkaon sa nga aniya sa among kalaran nga amo kanang pagkambitan nga makahatag kini kusog o kalikon sa among paglawas. Salamat Lord sa imong pag-iuban kanamo sa dihang magkapadayon kami sa among paghibuhat ng ining adlaw. Tapos kang pasalamatan. Ang tanang magpapasalamat kanimo lamang kanimo Jesus. Tangalan ni Jesus. Amen. Para sa Kabulibes karong adlaw. Okay guys, mga na. Ana, kumbera na sa kasal. Kumbera sa kasal. Okay, sa atong uban ka nga bisita no, natag pang-tours. Para sa atong pili. Okay ra kay nga na style nindot inona. Kung ana ka sa luwag dugay ang luwag. Kani may nindot. Labi na udto na. Ah. Dali ra nawa oh kay sarang handos. Bagay mo nila kiskitin ko. Ha? Okay guys, kani sila ni ang gilumbay ani, ang lamisa ha mo ni ang mga mari. Ano naghana ang mga mari? Kani sila mga pare ug mari. Kaning isa ka lamisahan nga tahas, mga pare ni ug mga mari. Kani sila. Ha? Please proceed at the center for the dance and newlyweds couple. Mr. Lilio Bernabe and Mrs. Annalyn Bernabe. 1, 2, 3, go! So, balik na na atang groups na. Ito sa kadagdag. Basta kalikaw na wala ang mananaw karon. Asa na ba ito mga single na mga lalaki? Dapat ba ito?